bekutshela istory kwenza imali enengangikhoni fila ngathi lana ngibanje bloyi ngakho ngijinga ngePitori vula indlebe bekutshele nasi story kwenza imali enengangikhoni fila ngathi lana ngibanje bloyi ngakho ngijinga ngePitori ngakho ngijinga ngePitori ngikutshela istory ngiyafisa mana ngikhoni ukwakho umuzi omkhulu untwana mani double story ihate ngilalele ngoba nali ngitshela intori lana ngithwele nzima ntwana ngifana naye ilori hayi vumani bo inengilebuza ngubani lo kala nje nashinga ngemamilori ngenxa yemali bo sikhuzu kanzima msana kwethu kala sekuthiwa abazali bo oh my babo zoba mnandi bo ngathi ngiyabona ngihlezi nophori sixoxa nentori ngikape nondori ku-double story ngafili sorry nganamashori nje bekutshela istory kwenza imali enengangikhoni fila ngathi lana ngibanje bloyi ngakho ngijinga ngePitori vula nje bekutshele nasi story kwenza imali enengangikhoni fila ngathi lana ngibanje bloyi ngakho ngijinga ngePitori ngakho ngijinga ngePitori usengikutshetshika metsi kiyadonya mona ke ice muhlare mutala ke fosi bona ke tshete ke radigasi bona ke rutega kala le bogantso ba ka 10 mesi skills ikotse thata e bambona bambitsa ka mesi ke re mbona ke jenji dikia ke tantsi mata ngenzalo mamu ma baby ngakho ngiskimo samandla kilona le uliba ka di hiti dingata tsona dingwangwa de khotsa ka nnete le makwa le ka josi bona bakwa ke re mbona ke jenji dikia ke tantsi mata ngenzalo mamu ma baby ngakho nje bekutshela istory kwenza imali enengangikhoni fila ngathi lana ngibanje bloyi ngakho ngijinga ngePitori vula nje bekutshele nasi story kwenza imali enengangikhoni fila ngathi lana ngibanje bloyi ngakho ngijinga ngePitori ngakho ngijinga ngePitori ngakho ngijinga ngePitori ngakho ngijinga ngePitori awungePitori ingakuzile mamilori awungePitori ingakuzile mamilori awungePitori